Labun tini kimat kibang lebu hakmat jengka sorka. Hakini kikhaar tini kisnam. Bat kawai ni kimat kabang ilayakun, bat nidang yakun. Hadap kali yaklemat kabang mentah. Kalau mentera kam ya kajingrung. Jongki beriu ki menawar. Siya kani kajela, siya kani gari kubet ya kajongi. Bakata kalau mengindawa. Ban penteri kam ya ka ILP. Kajing dawa ILP kam day. Kajing dawa juga HYC. Kalau ada ke resolution yang kebelapas dan assembly, kalau ada ke jingdawa, jom kiseng balang kita per. Kalau ada ke jingdawa, jom empat ba, jom kajat pendiriu, buat jom kejelah di barakui. Dia jingkeli kalong, hajuk mentah, hangmu kata KLP. Jasyai KLP. Ngila dawa, banwanra ya KLP, kasorkar, kalawanra ya ka amendment nak kebentah ka MRSSI arja kandri hausnam arja arpo nama hadin bangi sautu bangi mla banyo ya KLP na kajela ka jongi ngilaong ya kasorkar na ya kaan lani kata ka state law mangiong nang bakabang kani kejindawa ka jongi ya KLP kandon kaan kapag sorkar jela kan penteri kam tadi kalawanra ya amendment bill hausnam arja arpo Ngerimenta lari ngipet ki kot kubur. Ngipet ya kecingkran kiladon kiba persyang banong. Bakai MRSSI arja kandriu kalak biang pura. Hana berkata ke MRSSI arja kandriu kaladon ya kita ki entry but exit gate. Om don kam syuk ya ka amendment jong senam arja arpo. Ngikwa banong da kabasyay ya kibakung kita kibriu wat ya lambakla yani nama ngila sotu ba bat wat ya lambakla ru ya upat ba nama Allah sotu ba lara piong bagi amara sesi ada kandri ukarabiang to peni yani ka section ayu hak amara sesi ada kandri ukabon kaba hukum ya ubriu balada wandrong syaka jelah wa penregister ya lagi Topeni yang ni ya ka section ayu haka arja kandri ka ba hukum ya ubriu buha ban ay ka jingtip la dan ka jingtmu ban syong bansa hari ka jela ka jongi topeni yang ni ya kata ka section la ya ka kendon ka ba pelong ya ki facilitation center kum kita ki statutory entry and exit gate ki bodon ka bor ban penrung kerteng ya ki briu ki barung ka jela ka jongi ka jubab kalau ka basyay omdan Kebalaikan pia lambak labadong baka aja kandri ukalabiang hana bengi pensyet ya kasorkar banwanra ya amendment arja arpo namar bengingkwa ben penterikam ya arja kandri ngikran na kapasyay penterikam ya arja kandri nengiompat baka arja kandri kampat biang day ben penterikam ya amendment bill jong senam arja arpo lada pimla ben penterikam ya ka ILP hak dengan jela ka jongi Lara pimdan ya kata ka statutory obligation ka bong ka penbor ya ubriu bon register kumno pin regulate ya kata ka jingrong ka jingni jong ubriu lara omdan ka kendon ka ban hukum ya ubriu buha ban ajing tip unsyong unsa hey unsa kan nusngi kumno pin penbor ya ka ubriu bon syong bon ai ka jing tip Lada piong, lada utau beri ukentat to ongken yangi haka section ayu pin sitom yang utau beri ubakentat ban ai kejingtem kini kijingtuna kibangila dia ban peni lalu kabasdang kabakaseng kayeng bat kami namar mitep syai baka jingya per hapreng ka khandriu bat haka arpo kalong kabasyai ngikren na kabasyai pengimdon kam ya kigit tang ban ya syondor Ngidan kam ya kigit, bandan ya kibor jong kaan, kibantek lakam, ya kajing rumjing ni, jong kibriu, siapok kena kajela kajongi. Kata kena kubur, kabasyay, kabang ikwa, banpa, siya kasorkar, kabang ikwa, banpa, siya kitugikan hon, kibaon, baka arja khandriu kaladekaan, kabalabiang pura, nakabentaban trikam, hak kena kajela kajongi. Pari, laling ipet, ya ki project, keep up here.